witwa Mushambo Jim. Yego. Utuye muri nkambi ya Mahama? Yego turi hano Mahama kweri tumazemo imyaka 12. Okay. Ngereka amahereza none reka mbabwize n'ukuri. Ngoma kuba nayifashe sindishima neza. Ubu nge ndashaka Kinshasa. Ubu nge wegisege tumaberanyo kamanza nakubwira. Wowe utarafatwa ngo umanikwe. Ntago ndanyuka. Nge nibyo byanjye show yangira rangi. Urakoze cyane. Wowe utwande? Nitwa Gasana Moise. Gasana Moise. Utuye muri nkambi ya Mahama? Hangaye Mahama kabiri. Aha nkaba nishimiye insinzi wacu. Nashukuru Mungu sana. Mimi nilitoka Kongole, nilitoka Ngungu Masisi. Mbo ndashima cyane Makenga, ngashima cyane Imana yanje yakomeje kubikora ikayobora zira ntwari zacu tukaba tugezaho tugera. Bane Mungu asifiwe sana na tutarudia kwetu Kongo. Wowe urumva utaha? Sana sahi. Kongo urahaza? Naho ndataha n'amaguru nago ndi bufata imodoka. Ndataha umupaka urafunguye. Tanda na miguru mpaka nifike kwetu. Okay. Nashukuru sana. Wowe amakuru? Ni sawa. Umeze neza? Meze neza cyane. Amazina ninde? Amazina ni Musore Septi ndishimye cyane. Goma kabisa imbere cyane. Igoma imbere cyane. Wishimye gute kuba Goma yafashwe? Ndishimye ntago wabyumva sana kuba ngiye gusubira ku kibugu cy'ivuko. Man ngiye numvaga mfite intimba ku mutima kuguma hano mu nkambi ariko kuba tugiye gutaha Goma yafashwe ndishimye cyane pe. Gisegeti cunga sana. Undi. Uraho neza? Yego. Amazina ninde? Nitwa Mugisha Zawadi. Mugisha Zawadi? Yego. Zawadi ku nkambi ya Mahama? Mu nkambi ya Mahama. Uri Umukongomani? Ndi Umukongomani. Umaze kingana ki mu nkambi ya Mahama? Ndangije imyaka 14. 14? Yego. Witeguye gutaha? Ndi ready, ndishimye, nditeguye na n'isaha. Numva nagenda kabisa. Ubara celebrate kugera ryari? Jewe umva ndikubwirana n'isaha numva nagenda. Urimo waje? Yego. Mpaka nufungurwa tayari watu Tayari nta n'igikapu mfashe nzakigura ngazigoma. Ubu kwivuga uracyayibuka? Ewe ndahibuka cyane. Urakoze cyane. Yego. Abana mushaka kuvugana